izindi mari z'ibibanza biri ku giciro cyiza miliyoni 3,500,000 zonyine. Turaguha ikibanza hano hafi ya Kigali mu karere ka Rwamagana, hano Gahengeri, mu murenge wa Gahengeri, ariko hafi ya Kigali uturutse nk'Ikabuga kugera kuri iyi site hano mpagaze, moto ni 1,000 cyonyine barahakugeza. Waturuka hano ahangaha ku Isumo, murahazi kuri kaburimbo, moto ni 700 yonyine ugeze kuri bibanza. Urumva ko ari ahantu heza wakorera ikigaruka hataha, na ahantu heza hari imari nziza z'ibibanza twakase, biri ahantu heza hari view nziza nko kubibona. Buri kibanza cyose kirakora ku muhanda, kandi buri kibanza cyose gitereye borune. Zoning ni R1, hamwe wakubaka kadasteri, etage cyangwa ekonoshi. Ni ibibanza byiza rero bihendutse biri ku giciro cyiza. Uvuye nko kuri kaburimbo kugera kuri iyi site yacu nziza ni kilometero 2.5 zonyine ubuhageze. Urumva ko ari ahantu hafi. Bajeni, nimba ukeneye kwizigama mu bibanza, izi ngizi ni imari ziri ku giciro cyiza miliyoni 3,500,000. Wino wizigama ikibanza, ejo kizazamura valeri, ejo ushobora kuzaturamo, kuko muri kano gace niho umujyi uri kwagukira. Uragera no ku Isumo, uzamuke nka kilometero 2.5 ugeze kuri ibi bibanza. Nakwibutsaga ko igiciro miliyoni 3 gusa n'ibihumbi 500, duhita tugukorera mutation ako kanya, kuko buri kibanza cyose gifite icyangombwa, kandi buri kibanza cyose kirengeje ubuso 300.